Bore da, croeso gwlidog, boneddigion a boneddigesau. Good morning, welcome Minister, ladies and gentlemen, to Venue Cymru this morning. It's brilliant to see so many people who have taken so much interest in the work that's going on in North Wales. We very much welcome your support, Minister, and I know as well from meeting with you before that you've taken a very keen interest in the work that we've been doing here in North Wales and been very supportive and given us the confidence to keep on working the way we are. On behalf of all the partners within the North Wales Economics Ambition Squad and the Regional Skill Partnership, it gives me great pleasure and pride to welcome you here today to the podium. The Minister for Skills and Science, ladies and gentlemen, give Julie James a very, very warm welcome. Good morning and thank you very much. It's great to be here in Llandudno at the launch of the North Wales Economic Ambition Board's Employment and Skills Plan. The Skills and Employment Group of the Economic Ambition Board acts as the Regional Skills Partnership in North Wales, as we've just been told, and it's a very important body for us. It brings together the stakeholders and employers to inform the supply of the provision of skills. And I congratulate you on producing what is a really excellent Regional Employment and Skills Plan. We've got the most beautiful landscape here. We've got the things that make people want to come and live and work in Wales. We've got the work-life balance that we all want. But to attract and keep the kind of companies we need for the future, as the film so vividly showed us, we also need 21st century skills. And so this plan is absolutely pivotal in delivering this. Your plan is excellent. It acts as a great framework for your future direction on employment and skills for the region, and it gives us a framework on which we can work together and continue to support each other. So I wish you every success with your Skills Summit today and look forward to continuing to work closely with you on this important agenda. Diolch yn fawr and enjoy the rest of the day. Ond hon ydy'r ddogfen sy'n gyrru'n blaenoriaethau ni ar gyfer sgiliau. Mae gennym ni weledigaeth sut da ni eisiau gweld economi Gogledd Cymru yn tyfu ar gyfer y blynyddoedd nesaf. A fel rhan o'r weledigaeth yna, mi ydyn ni'n gweld bod ni yn gobeithio da ni anelu i greu 120 o filoedd o swyddi ychwanegol i be fyddai wedi cael ei greu yn y farchnad yn arferol. Ac mwyn sicrhau'r bydd economaidd i'r rhanbarth, yn amlwg mi da ni eisiau sicrhau bod cymaint o bobl y rhanbarth yn gallu manteisio'r swyddi yna. Dim ond wedyn fydda ni'n gweld twf gwirioneddol yn yr economi. Mae ffrwyth llafur y cynllun yma wedi bod yn gyfuniad o bartneriaeth y sector breifat, y sector gyhoeddus a'r pobl ifanc eu hunan. Mwyn agor llygad plant i bwysigrwydd pynciau STEM a'r swyddi mae'r pynciau hyn yn allweddol iddyn nhw, mae'n rhaid i ni i hysbrydoli nhw, rhaid ni ysbrydoli plant ynddo, i hysbysu, i haddysgu, ond yn anadim i hysbrydoli. Ac mwyn i hysbrydoli, dyn ni'n gorfod, mae'n rhaid i ni ddangos bod y sgiliau yma yn trosglwyddo o'r dosbarth i'r gweithla. A dyna beth ni'n ceisio wneud gyda'r adnoddau newydd yma. Felly dwi yn teimlo bod o'n bwysig bod ni'n parhau i drio denu'r athrawon gorau i fewn i'r maes yn ysgolion yn Gogledd Cymru. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn bod yr hyfforddiant mae'r athrawon yn ei gael, nid yn unig o fewn i maes, ond hefyd yn y datblygiadau sydd yn digwydd a'r cyfleoedd sy'n mynd i fod ar gael. Fel bod adnoddau fel hyn yn cael eu plethu fewn i'r cwricwlwm ac i fewn i'r cynlluniau gwaith. Bod nhw ddim yn add-ons, bod nhw bethau sy'n cael eu cyfeirio atyn nhw bob un tro, bob un gwers, bob un cyfle da ni'n sôn pa mor bwysig ydi o a beth yw'r datblygiadau ar gyfer y dyfodol. If you look at 2014, £3.5 billion was generated in the economies of the UK in 2014 through nuclear power stations. We employ directly 15,500 people in the industry, and the offshoot in the supply chain is around 63,000 people in the supply chain. So it's a huge, no matter how you look at it, huge number. Mae'n bwysig bod ni'n dechrau yr hedyn yna efo nhw yn gynnar iawn, iddyn nhw ddall pam bod o'n bwysig bod nhw'n neud mathemateg. Yndi, os oedd gennym ni swyddi fel gosodwr carpedi, o pam bod o'n bwysig bod nhw efo mathemateg, o mae rhaid chi gael carped i ffitio yn bydd. A dych chi bod pethau mor syml â hynny i wneud o yn fwy perthnasol, bod y pynciau yn berthnasol i faes byd gwaith. Mae'n ddogfen allweddol bwysig o ran gosod yr agenda ar gyfer
yr 20 mlynedd nesaf, a'r uchelgais mae sgynna ni mwyn gwella ansawdd cyflogaeth, paratoi plant, pobl ifanc ar gyfer gwaith a gwneud yn siŵr bod gynna ni'r sgiliau o fewn y farchnad lafur mwyn manteisio ar y cyfleon gwaith fydd yma yng Ngogledd Cymru am y blynyddoedd i ddod.